Sorry guys, tadi gimbal henghong. Kita jalan dulu. Wih ya. Mangga kondisyon na. Mangga kondisyon na. Ukon. Wih, mabuk ku. Aduh. Cakep pak. Oh, mereka berkakal-kakal. Orlando pada ko pa ni speed. Legend. Rombongan dari keluarga Neal Dabatur Pomorong Sibunuan rombongan ni Tiguraro Bongeng rombongan Bapak Elon Leatum rombongan ni Pita Leatum Tonggolan Tonggaloko rombongan Nereng Yong. rombongan ni Tundun Madangan di yang mana tu kita na kalian dulu kate kadang kadang dalam dalam tema.
Cek. Oke guys, kita menunggu rombongan Cek kedua. 1 2 C. C C. C. Cek. Iya, di Pakalolong sang si terusan Satya Karana nenentian yang menghitung lombangan rombongan Bapak Dr. Martin Ranti Tondok SHMH Lamai Dutau. Ya, kami Jumeta. Lamai. Cek 1 Sakadi. C. Lo 1 2. Sakadi. 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 Sombong ngomong kadi lah. Sakadi. Sakadi. Sakadi tirar ami. Ku buka patiran ni anu daw ki. Indo ami. Astrid. Apa kariba? Bain na sakti lamay ito sa epon bindo. May nasati lo may pagka. Iyo. Iyo. Ah. Numbari. Gambalyu, makambang. So kadi, baka doyan. Ngatong ko tarik kadis telan na. Ayo rombongan na Nenek Indri Kapa. Masih kila. Male dulu jalan teh, male jalan dulu. Kayak tandai ko sa kamay ito eh. Kamera ko to sa kamay. Dagi shooting shot eh. Iyo. Sa kamay am ko na bali. Salaw ko lang bali. Habis coy. Iya, ya tuh kita naman kali sa abot sa ngarat dan dia protokol. Karena nama kalita terhadap tentang pengumpung sama seterusan. Ganjar nala Ganjar ko itu. Iya. Antara Malaysia Ya, presiden. aman lah ke Papua saya Iya, karena dia pertahanan. Prabowo pilihanku sama Gibran. Soalnya Ganjar. Sama Gibran. Ganjar na Anis. Prabowo supaya saya nakasih Anis di bang BLT. mo kami. Iya Anis bang mo terami ya. Le Anis tidak naik sama Cak Imin. Kadit pa no ka.
Pasamburarang landau diwawancara ya. Pasamburarang diwawancara daw eh. Sampai. Ano ito gimbal rusa. Goyang-goyang ano lumulan. Iya, rombongan keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara. Rombongan kelompok merekam tuh ke kamera dong kinoy. Tiro punali biasa aku. Ya so kadi, kadi. Untuk komik kadi. Tumangi katulungan si dani katiumbaran. Tak demintang panalong pasiruan namuane. Umbainan pitawanan. Umbala kamarayati pilale sanda marasa. Turu kemama muda ote angin nangin datukna ro retole aga daute sondong bulawanna. Turu metundan mali lako bana lembang meruyang kaboro lako pentutuan lipu. Na tundan salarika naruyang tangtongan dika. Kumbung taruk turiyang na tongkonan malabi. Lidan pangluluan na kaisungan di maya-maya. La inalipong pantarisan malak. Taruk turiyang na banua surat. Lalu sukan daurena puang kali. Lamay tongkonan rika laulu. Lili lembang na padang rilam tiyo. Tungkon pantarisan makaraing na pangloloan na patang penanian misa bana tundoko na datumuane daenan na parange di puada ada na di pualuk na tungkon pantarisan makaraing na pangloloan na karasiya kalan di madandan todilan dolalan ni alloy ni nak dilang kapak tahunan itu pula man kadi pelenduk tong na di Indo pas sekasam letong na diambe pandang di Pangarok. tungkon duk na pantaranak na padang dirante paupang luluan na siapa tasik langan siang baralamba si baru barana pantaranak na basik akan natallo lembang na padang di maakale pagantianan na Bagaimana melindut baturupan na kenjen pantarisan malabi na pantaranak na lembang kabutuan kula pangluluan na to diam pulembangi makalima na pantaranak na sinene ledong lamay padang dibutuan langan siyang baralamba si barro barana pantaranak na padang disisian pangluluan na sane suluara to dilandolalan ni Allah ini na dilang kapataran ito kula amangka di pelendo ton nasongka heran dilang ito natalan padang dirora dengan mangkaran sesan namang sang siura dan menamalannya siyang baralamba si barbarana pantaranak na pasikakan natalo lembang na magalima na pantaranak na gandang bolo timba padang di Sibunuan langan melendo tampara pak na gedeng pantarisan malabi na pantaranak na padang di Jakarta Digin dito di population na lili padang di Indonesia di pengaruhi na talo lantir tigurandan na lili na Nusantara di umba pantaranak na padang di Irian Dolo pengelolaan na padang bisa nata natari mata karan na padang di Kalimantan bagaimana di umba pantaranak na padang di Mangkasa pengelolaan na Sultan Nasaruddin Pak Tendeng na datumuan allo ini na di kota Betar Pator Morok Kota Balaran 4 tahun isi muparaya mo yung tirantian tuyo talangan lasita muali anak-anak tanpa kayang pengasuna kondo tarapang nilo lalong siyaso tarapang situran dali lalu pemuda induk kada anak katongkonan lalu pabano karungan sangka anak makamarin liung sangka buran pangan liung belan baran bolo tulalen durok kosuleng karra tadi yung rian malabita lama arin kipala lama aku lambu taruna
Los surong sang buhugana sang patikan dan bisara kumua karampunta mas solanasang kagian dinantalin damai rampo situlah kepating kian sitan de Mario nati mama bulololong naran de maao tangkil suan nakatong konanta kitibang ma amburang tang tisino kikala paparaya ma tallo tang poka Coba komen lah. Kan tidak ada yang di komen. Masa nama TV? Hemat suara dong. Hemat suara.
Kinoy guys, mas Kinoy jomblo. Hindi may loob patakalin sa Sibasa. Hindi na isang Sibasa guys. Dan ini dia Mas Untung. Untung terus. Dia untung terus dia. Untung terus. baik ya. Adakah Ada ke 100. Tidak ada. Ada ke rokok. Ada ke 100. Halo guys. belum ikut? Sangat Latifi, Sangat Latifi. Halo. Halo Sangat Latifi. Sangat Latifi. Ini yang DS ya? Iya. Oh ya. Bagus selalu dengan Saran. Mereka tabe kalau kita sana nasang, tente kande si puri padang yang dari Nidon induk sapan kuala di Pamale Madolo. Tapa tabe lako ibu pendeta siapa Pak Pastor, tabe lako tu parengi, tabe lako tu parenta, siapa tabe lako kita sana nasang. Tara apa sana nasang kalau pendina ini. Ani tamai ko. Hoy, apa masih? Apa masih? Oh, ini kan. Apa perlu dah? Ini saja. Masuk. Apa perlu ni? Apa perlu ni? ini bagian-bagian Beraya. bagian dapur. Bagian dapur. Tapi nama apa sih? Ya. Apa yang pegawai biar? Jangan tadi makan sayur. Sa kata isin na. Cari giginya. Ada yang pajomi ko ah. Tanam po. Kumende to ko na kiri te. Pernah la bagian ni na. Papi na ko tanong apa ya? Ada perda kurang guys. Ada kepikiran kurang. Kita orang apa beritan na yun. Beritan na ko pa na tiri. Ya te bandita primer te apa ko pa? Kuwi na eh. Dapat turi ni. Sila ni pala. Ya te ko pa pendeta. Beritan na sa mana na ko pumira. Di siya lang.
pangin gila. Masakit mga siyabi guys. Iya mga ate. Siap saya kasi basic gitu. Pasti magosip. Tidak, tidak. Di situ yang Anda. Iya. Bukan itu satu pengembang. Dari kepengarana kayo. TF ya marah ini nih itu ya. Itu to. Bisa bantu pendetanya yang tak bukan apa? Pendeta dari Salib pengen. Banyak Pak. Pendeta Gipo. Lamanya lagi dalam komite lalu dia senjata dia. Mana tahu nak sama anak. Oh, ya saya lihat apa sekolah teh tanya sama anak boleh teh. kayak nala. Itu ya. Berapa? Pwede singki, baka mo tayo sita ko. Matumbay. Kung taon na kami dalo-dalo ka tao. Tayo namin dolo-dolo sa kanto. Kan cantik ito? Iya kita cantik dan. Pingi na siya rin. Pingin na siya rin pa magarata tonan. Ito na masana. Ano mo naksuon? Hindi mo nga mura eh. Ikaw may kasuntong ha? Hindi mo makumura na. Oo, nene, Bella. This is name and it's Bella. Ala tahu. Iya. Tapi Memang pakai masker enggak? Itu loh, itu guru tadi SMP Kristen itu. Guru fisika, guru bahasa Indonesia. Sama-sama kung dole. Bisa. Ah, Sama kung jual. yang guru kan ada SMP Kristen. saya Guru ini SMP Kristen. jago tuh. Kata dulu bahasa Indonesia tapi bukan iya. Yang sama ini. Indah. Ini di bawah nih. Aku may foto. Wow, stop. Iya, saya kita pala ni siya. Makanya dibesarkan. Sudah dipasarkan. Dari kopong tadi.
Departemen Agama dan kita Raja Utara. Pilusur na ipaka eh. Yo. Deh. Iya, susimo lauran nate tongkonan. Sanga liatung Tin mo pasiruan na te loloman buhay mata. Kumoko manda sumen karata bintin riwan malabika. Limbong si kabating langan sitan de paraya. Ke kuatabe ki pokadararai kabu tuanta kisah bulan ni kadi kalau dolo. kaisunganta. Mbah. Pak amo umban. Iya mo tu katongkonan kamarintinan na keluarga besar Bapak aku. kantor Kementerian Agama Bais. Kabupaten Toraja Jauh, Utara. Pak. Keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara. Turampo metanda mali tutun kaboro lako. Siapa anatan bela ba tu papa anapandi. Sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga besar. Kelompok kerja guru agama se kecamatan Tondon, Sanggalangi, Buntao, Rantebua dan Nanggala. Tosang Buana. Iya. Keluarga besar kelompok kerja guru agama se kecamatan Tondon, Sanggalangi, Buntao, Rantebua, Nanggala, Malute di Pokada, Tosang Buana. Tu rampo metanda mali tu tun kaboro lako papa anapandi. Painan kaluata di timang ma bulololong di rande maao tang keleso. Kedua dotong nakatari mesinan rokorio sulenggar atau masolanasang. Kita temanda antara nakate lantang karampon boyo bintin nalolo ante karu kampulem mga disalisan ka idaran dan paleleyan. Kumakambay tang matang iya lambat ni lapakan ni pukusan nakasalin takala apa paraya masolanasang tang siyang mata kalamban ang pasakyan na pumatalong pananitin dapat maitulong ni kamahirin. Ako ko lagi buat ang nagipasarin ni sa nadawan takilan hanggang sa malakiran tang lagi bantaraya nga nagende kang sa mente peralan lagyan busan tong sa narana tapakan ng bulawat na. Ako ko tonton pa ni mga kumahamoran dan natinaran kami ito tama arapo. Kumabudatan kilomi na masiriman na patang ikaratoin na. Tang nisa ang idang nampak yang isurangan si putang damarang ng itong lisod na rantian tuyo taron sa padibaraman ni Dilen Pandi Galiling. Yara kada ni manikar sang pungko sang patikan ng bisara. Balin na sumalang dito bang tumatang tama ang daman na pati. Takyo na pamatalong patanay dito na surong parang na natin sa mga parang. Alamat baca saja di judul live di Bone Liatung Matalo, Sangala Utara. Daerah ka dipoto na. Ada ka? Udah bade. Udah jadi kalau mana lagi tambulan. Kan mana malan tuh.
Ronaldi Barung salam balik. Halo si Kepar. Ramli Rahim iyo guru SD. Sini Batu Abab. Mami mo. Oh, Lina Rumengan, tuh. Weh, salam anak ada Lina Rumengan. Oh iya, salam kembali. Salam sama Der kan Pak Putu. Pwede mo yung eat coffee? Nana to. Tidak ka kanila bang? Ya. Kailan ko kayo naman? Halo guys. Belum malu pandola. Sakade. 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 Belum na. Dira ka sang idal yang ibadah pa. Ya. Berseng ko dir. Jangan pira eh. Pira eh. So kadi. Sing pira eh. Barang ko dir eh. Dasena. Tayo mo lang ni cewek mo ba de? So kadi. So kadi. Sana imor ko. Ardi. Tanta Marcel Oy. Bos. Buay more. Hebat yan. Nodolanda ka pengiraranga guys. Pengiraranga. Ah, dahilan deh. Ada kah? Oh, pura. No, pasang dari. Oh, saya mewakili Mr. Kandi mengucapkan salam balik. Pira eh. Oh, ini upacara kematian Sundra di Tata Toraja.
Sintaro rombongan Bapak Sila sa lulos sa Ubundaw. Durang bayang pato daw mga pandi. Benta magilantang sang pulpitis na rombongan pulo. Sintaro rombongan Bapak Sapri Makassar. Durang bayang pato na Cotabato. Benta magilantang 20 kawas na rombongan pulo. Sintaro rombongan Randy. Rombongan Randy Sula Arena. Tanglang surat Ubundaw. Durang bayang pato na Kupandi. Benta magilantang sang pulpitis na rombongan pulo. Sintaro rombongan Naikendek. Rombongan na Naikendek. Gimamalo. Durang bayang pato na kanina namin. Lamin daw kilang na 30 taon sa 30 na pa. Si Taro na rombongan na rin ni Arong. Ni Arong pato, mamagun pato, durang pumadang kiyan suro. Pato kamarin tigilang na level master lang daw pulong karo 30. Si Taro na rombongan na Naipito. Rombongan na Naipito lang tiyo, durang pumadang kiyan suro. Lamin daw kilang na pulong karo sa 30. Si Taro na rombongan na Niamo. Niamo karoy durang pumadang kiyan suro. Lamin daw kilang na pulong karo sa 30. Si Taro na rombongan na Neneima ba ito mga ima? Pungrak na bawabo, durang bayang pato, lakar mga pandi. Lamin kami kilagtang sa mga numero, sa mga pulapitis, Taro lantang numero 20. Si Taro na rombongan na Needong. Needong pato, durang bayang pato, lakar tabalo. Lamin kami kilagtang 20 garos, Taro 20. Si Taro na rombongan na Neejuan. Neejuan Lebani, durang bayang pato, lakar Paalora. Laman kialang Leberbe, lantang numero 20 misa, 22. Si Taro na rombongan na Neejio. Rombongan na Neejio, Pitua, kurang poin patu. Rombongan na Neejio, rombongan na Neejio, Pitua, kurang poin patu. Lalu tahun kilang tasang, latang Kosong guys, kosong. Si Taro na rombongan na Bapak Sandi. Bapak Sandi tangan rumah kaya kurang poin patu, rombongan tasik. Lalu tahun kilang tasang berkesir, Taro sama pulau apa. Si Taro na rombongan na Neumi ilayatan rantiawa. Kurang bayang patung, kurang kausin. Lamentang hilantang, nomor 25, Taro 27. Si Taro rombongan Mama Eva. Mama Eva kali kurang bayang patung kausin. Lamentang hilantang nomor 25, Taro 27. Si Taro rombongan Baesya. Rombongan Baesya Aliaku. Kurang bayang patung kausin. Lamentang hilantang nomor 25, Taro 27. Mauniang, salam bali Mauniang. Ambil dua le. Kita ada satu. Every village is different. Tabung Korea. Tabung Korea itu ya. Tuyul. Sintaro rombongan keluarga isi. Keluarga isi baru ada rombongan yang suruh. Kami nanti kita nomor 20 terus Taro 50. Di Pakalolo rombongan Mama Ayani. Sia Mama Nayani cuma sorong rampo metan damali turun kaboro lako si Bapak Andora. Lalu kepala sisi masyarakat tanpa gantian mudalawan dan alami karena dibodoki dan ada jalan untuk melakukan kali kembali lagi. Nah itu tadi orang yang mengalami dah banyak lagi untuk yang memiliki masyarakat. Atau menjaga kaporo orang kota ini makan persediaan kita makan oleh nasi apa nasung pulau kena kata penanta naubu benderan nak kemarin tinanta natang apa dalam natang persediaan. Si Taruna tu rombongan Lamenta Majong Mai. Ia tu rombongan Lamenta Majong Mai, rombongan keluarga almarhum Nenek Sente, Tonggonan Pak Bulungan, rombongan keluarga Frans Pangalinan,
batu si bapak anak kita tongkonan Pak Pulungan rombonganna si Mama Andro Makassar rombonganna Papa Rindik tongkonan Kalembang Lapandang rombonganna Nenek Andro tongkonan Pakelo rombonganna Papa Aroy tongkonan Total Lambone rombonganna keluarga almarhum Insinyur Yuaga Rumengan MT tongkonan Pak Pulungan rombonganna Bapak Kevin tongkonan Pak Pulungan rombonganna Bapak Sandi tongkonan Pak Pulungan rombonganna Mama Dandi tongkonan Pak Pulungan Mama Andro Makassar rombonganna si Mama Ati Makassar rombonganna Mama Endi Makassar rombonganna Mama Ireng Papua rombonganna Bapak Jain Makassar rombonganna Mama Rian Samarinda Kalimantan Timur rombonganna Mama Sandri Samarinda Kalimantan Timur rombonganna Senene Atang tongkonan Ampang Basi Liatung rombonganna Nenek William Manti tongkonan Pak Pulungan rombonganna Pendeta Simon Pairunan Pantan Makale rombonganna Mama Kayana Pomala Koloaka rombonganna Nenek Reni Buntao Balabatu Papa Reni Bone jadi yang matatu Jona salurara salubuku lampalindu batang di kalena lalimbong limbong rokote palesuna katongkonan maalototemo pertama yang damai itu lu mau badong tolo. Iya. Ini dia. Iya, tambahan rombongan nasi nenek selu kamiri boleh. Kamiri. Mak niyo. Nah, duluan.
Kenapa ulah? Kari. Ulah lari mikua. Nakondong iri ka dong. Mana kakak Riri Wijaya nggak muncul Jonathan. Oh nanti pilih lagi kan? Karena ini rombongan mau masuk. Dan si Kadi pria tampan sudah bersiap. Oh naloli kawan. Manusia tertampan. Oh mau ngomong. Tambahan rombongan nah Mama Enso Makale, Mama Beni Makale, Mama Rafael Makale, rombongan Naroni Makale, rombongan Limbong Makale, rombongan Rara Makale, rombongan Lola Makale, Halo. rombongan Lim Pakela, rombongan keluarga almarhum Nenek Aurel Wakil. Sudah punya nenek lah. Jonathan ini semangat pemahu. Kira-kira pabalen tak sawe oh. Limbong Pinduan Pono Tetarampak Madusen Pentalun Kapalinan Teulubawa Golongan Kuai Mata Limbong Bagi Pasaran Tuyuk Mas Kino datang lagi. Tasik Taruk Parean Angga tuni gente tuni pupukun nabuangin tuni potarong kona asik tuni pololo nasendana Ipo tandu putarang kana kondo ipo pampang napang leon Unggaraga sangkeleran kumumbong sa tiang kanan susi sarita tolamban tinto matunor. Salehu tikimbong tinto gaun tumarak. Terus siarang ilang tialo totemo unisung sisuluan lantai gula tarande lulang. Taruk bulawana sepungso luwangian pangloloana tutilandu pangananggala tutiyotun tumanon rara uraka balayan siaru umpol pamintasiro kikaki kalian makan Angan si korkolondong si kutintian kala siang baralamba si barumubana Angga taruk turiyangna tulindan panikuan tunan na pembalaban taruk bulawana tungkunan nampang basi limbong tamparapa na kindin baturupan na untara nakadandan paleleanna sindo sendo korok limbong ama allo totemo tasigilan tekulla di rande lulangan umpo ulang rara narara makamban na matalalan ni bukutang si piadiran umpo ulang rara na kaso tumambin ta pulung isi korokolondo malangan sikutin tiang kala limbong rokote pale sunna adakna kata umpolan Langan siang baralamba si barubarana pantaranakna banlang ilam may padang dilapan dan dilikna
ibas kira-kira mental lembang na padang abu-abu na terubu na ampeanin na haluk malika ngapo haluk siam baralamba si baru barana pantaranak na pasi lalong pangluluan na Santa Manik to sali doke padang dibuntau uring dingi mata wase gairan lili na patang penanian ligente untuk uralan nasir Lampung sola kakoyang baro gadento lapal tutumbang tama patang penanian siam baralamba si baru barana pantaranakna padang di Kalimantan pangloloan na padang di Papua patendeng na padang di Mangkasa pakapan na pangloloan na padang di Pemala alangan nung pakasal ringi na lante Allah demo rekyong pabintin tanak saring na lante ula di Pemarasan Nahingga tontong libong ka ba pamanik kinatelantang karampuan boyo tigil ang ampang pulawan nagarug ka ampolem bang alisalisang ka lidaran dan paleleang nanay palaran ng patang sarasuka arantian tuyodang pindaura na iba tabi tarapator rongorok taon nisong paraya matalangan sida mamali anang kalian bang masunatang pagayang hindi daw siyam de lam lendurong kasulit kararata atas hindi murian malabita lama rin di panahalaman kulabutan lumurong kelas suyan sang patikanan bisa ragumu karampuan tamas solanasang kagilian tali damai nanti mama ulolong narande maaw tang kilson nagatongkunan tanati mamang kurang tang tisino nakala papraya ma talo tang buka